Sagar norok tinoro je samung tang mane tamui samung tangkha. Mo isuk bosor romboi prai sipi ayam ni amal ni simi tin mo lama khlaina hinoi tongmani khlaijaya epore sipi ayam paikha epore IPF ti phaisapa IPF ti ni je oro bhuto busanai minister bolde IPF ti amal ni ta member kon jomatia. never kuma jomatia bobo apuro bina amalo bo khainan hin salangka kok nangkha bo khlaile malang ya epore tabuk tirpra mothani ne phaja borok bo tabuk jote mo lamano kichaphan nakini khaya abon bangino जों para grambasi thumbui ya konoi जों lai sunan lama hinoi जों khalalai ma tonga khata Ta kung kai nong mo lama tei je thangla su khai tongnai khorok buso khai boro rok lai sunau lama tei. Mo lama main road thaido mo sampa hawar bazar bo in lama tin laina nango chini aro tula sikor ni gai tula sikor phaina gai bo mo lama he ekdom main haise kalai tong gai tei mo lama sara tei lainan lama kiri sampa hawar thanan tu ongthu tula sikor chinaron boro phaina thu robot anai thu tuma boltan nai thu joto in lama tino la chui kam khalai jau Tabuk ti pramotha de sarkar ADC sarkar tomane bukhak tei tai si tabuk BJP be tabuk alliance jo sarkar ngai tomane katha lai IPF ti pramotha tai BJP tabuk katha jak kaitham bodol tong tomane bising tei norok no kok dalangkha je tabuk minister Assam barini minister borom gana Animesh deborma bo kok dalangkha norok no agi khaito boot niskang khaito suno to kok ruya kon kalangjak aipano bo boot laya kon khaichine mono lam bufuro kichaban fas phalia boot pai thaman ya golo je boot ingya sani khaito suno phai ko kaham no sai kalangkha non coming am sani neta hindanai sinijak sinimungri tonai rok neta henai chairman hinai member hinai sinimungri tonai rok borok le norok no tam kokri borok bo tei borok sing haino bisito saime ya chungjakai khayana ati rok simino thalai pai thango chungbai nukjagai chungbai chungjaga bufuro khaijai hingai khayana ati simino thango phayo ati mata borok engke norok mo hai sarkar non mo hai party political non norok nara nang ba nang ya tam khaina ni nanggo bo hin sachungmaya nangja bo hin sachungmaya do je norok ni samung no support khlaimaya mano mo hai lama rok no bosor burum phayo rajniti ni color phayo thango ungtongo haibano chuno khlairia ni bangi hingkai chung nangjaya nota nene mung kai an mung Amrit Kumar Deborma non kami hingkai Purba Tokchaya sagare ta khong norok tini o bati sek norok tini omo haike je lamani bagai hapang snami phano je norok ni sak ni phan khiboi kolom te khiboi norok tini omo haike samung tangai lama norok kaham khaiman thangla sukhain bai lukurok ni bagai obo hapang rong norok tam sanane musung je bongni thani se man thaitam ba borok diani bagai norok ma khaimani tam sana musung lukurok no tai hapang no dalai hambai kin koki no wate sek kau wate wajak ke mo lama ke tokchen sini tuwa sikor obo main road no yang ki thake sung thang maya obo onek bosor mi lama hamya oro gari accident go bike accident go gai naiba ke mo saram no nai kriba teng para kaisa nei ko elaka ba si tuno lanya nangba ba buile phano tuno mas Sunamlaikha phailai tuno ba sek ko complete tulai gai au sarkar to mas sanai norok obo herok nai sanamna nango aro public ni sabak kanya bagai public rono bodi horo minister ngo MLA ngo to public rono nai dorkar nango phaide dai phaide obo tulasi kono sini tulasi ro baga thing Tokchaya lama obo kupia bai Tokchaya ko saro dalai lama khanya gari ro stand ge oni kisu ro gotona gotiwo nge tabuk sung alaka basiro phai Sunamlaikha nge ang koinya isini minister senior minister borong gona MLA sahab sorry minister Animesh Khadro nungo phaine thaide tuno lamar khon kaisa ka hamri khaijade dalai hambai kok rok lai dalang kok to rohin khnawang to khnaya ko je paralo khajuro malaya ba jeng political engage kari bai jeng aborok satumeta nala tam sana musung takok je o lama norok tini wate sek mo haike snam tongman bising tei au ang pulano kokti bino hamai maru tei sini kami sikla jeng sikla rokno dalai hamai maru tan himba jeng oro to thantaga tini jeng tini hinani lama
जोंनो गभर्नमेन्ट खालायरिमै एफोनो जों हिंतक द्रप फनो खायना होननाय जों खेलेगा अ मा आं बर' नतै आं दालाय स्रांगो दंखौबो खायफोनो कहैना कबंनामु जोङो दिनै रिप्रेजेन्टेड गभर्नमेन्ट न ताबुक दंनाय दिनै आसामबारि 26 एसटी कन्स्टिट्युएन्सिनि फोरम गोनां अनिमेश सार प्रेजेन्ट सिचुएसन अफ मिनिस्टार फरेस्ट मिनिस्टार आं बनाबो रिक्वेस्ट खालामनो जोङो ब फायै किसा सिनि बागै सिनि जे दुखु दसनन नायफिननो मुजागौ ब जोंनो सिगां इलेक्सननि सिगां कल लांमा दङ गोबां मा अम हायखायनाय जों पाब्लिक रन बुखौ खोनावो ना जोंखौ पलिटिकेल एंगेज करे जों माफोरखौ करे जों खुब खोनाया ना पाब्लिक रन बुखौ खोनावो जों कल नाय मुथुंगो जों बनो बिन माखनो दिनै एरियाव नुग्रा मुथुंगो ता ताइ दिनै सामुं जों माना मुथुंगो ता बिन हेल्प माना मुथुंगो नैनि सिनि मुंका आनि मुं राजेश देबबर्मा पारा हांके Purba Tokchaya न नाबो बो बिदेश बो विलेज खबजाक Purba Tokchaya एडिसि विलेज Purba Tokchaya एडिसि विलेज बुसक नं वार्ड दं नाबो जों आं हंके 1 नं वार्ड नि आं हंके दङ 2 नं वार्ड नि अच्छा दा हामबाय